sung rilam en chin tu khan inun na angai lut lai be thin lung a thir zok thine ole kan lo le tai vina kan ti tu chu hei ni danga mi ang lo de lakin in mo ngen hei ki kor bul thenem ta kan ya chuan mi hi IG story le WhatsApp status mu ta ka chuan in hrianga i khemi ki kor bul hi somni paruk vel ania chuan hemi pek chuak ka tu na chanai chu in khel ngai na ve tak tak te mir sa zo te le milo tran tu milo support tu zong zong te workout na na exercise lak na na tangkai taka in do man the na na ka du awanga i tu season liam ta ka jersey gol bul don te le atheni chu ka hak to te ani buka then chu thar lak te ania chumi ta na ti chu ka nia chuan mar chu duang ya tam lawa som ni paruk chini bangin adu tam tak te changlo te poi nam do inom ti ga don ti ka hria hemi i achang tu te zong zong po kha milo ka story mo ma sa te status mo ma sa te a milo lo hau ma sa te ania chuan join in ale pe ka po giveaway te po kan ti le zel dong da khati nga te po khanin low views and ula channel him lo subscribe sa nga chuan giveaway ti don na po kan comment section lam atangin clear kan tu manga lap kan tu manga tu ngai tong the tu ti ka chuan tu na bi ka chuan hemi hi avar le ase hi tam em ema chuan avar hi tlem om boka chuan adum nen ni boka hi avar nia hemi company Nivea nia ha kan dum khop mai i adong tu zong zong te kha IG a emo status a WhatsApp a emo miron bile mai ta ula ka chin che tho zewa kami khanin lam the hun tu te kha kanin silanga thil ro pui tak ani lem lo nangin mi then khat tan chunin tangkai ta ka man the tu thil ania chu bang chunin ke ma po hei le lam ta ka jong ka phur ve em ma ka thil ti te mi lo ngai hlut sak thin ti ka hria zawai chunga po klom thar le em po ni dia ka soya chuan mi lo support thar le zel ula nakina chu 5k kan tlin huna giveaway workout na tu tho kor athar lak akha kan ti don kan nei don ani ti kha kan soi tel hal bok ani ka channel la subscribe lo zong zong te lo subscribe sak theu tu pain kan som thar le bok chau ani ke mulai lak thong ya